Il-Mużew tal-Avjazzjoni jiċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tiegħu billi tella wirja fil-mużew li jinsab f'Taqali. Fost ajruplani u modelli tal-avjazzjoni ħadna l-kumment ta' Ray Polidano, id-direttur ġenerali tal-mużew fejn stqar magħna l-involviment tal-numru ta' entitajiet f'din l-eżibizzjoni. Niċċelebraw billi ntqajna flimkien all the founder members li inkludu min itajjar radio control model aircraft, min jagħmel il-modelli tal-model aircraft, min jirrestawra l-ajruplani, kien hemm il-War Museum Association imma spiċċaw imma xorta din jiġu rappreżentati llum u ntqajna flimkien biex niċċelebraw flimkien dan il-birthday importanti. Ray għalinna wkoll dwar l-ewwel titjira li kienet seħħet f'pajjiżna fi frar tal-1915 waqt li għalinna li l-ewwel mittjar f'Malta kien twaqqaf fl-1923. Huwa kompla billi urina ktieb li jiġbor fih aktar minn 1350 isem ta' soldati li tilfu ħajjithom fit-tieni gwerra dinjija. Intant tul il-jum kienet qed tiġi mfakra wkoll it-traġedja li kienet seħħet fil-21 ta' Marzu tal-1942 f'Pontevu meta 6 soldati kienu inqatlu u numru oħra kienu indarbu meta bomba ta' madwar 1000 kilogramma waqgħet fiż-żona. Smajna rakkont ta' dak li kien ġara. Felt around for guys that were on the floor, several of which were obviously dead, in various states of repair, if you like. Obviously body parts missing, etc., etc. A couple of guys were groaning, which they obviously tried to bring round. One guy was fatally injured. His skull was cracked in two. And McNair didn't know whether to obviously pull him out of his misery and shoot him. Fil-lejla tas-Sibt ittellat lejla kommemorattiva biex jitfakru dawn il-persuni li taw ħajjithom mhux biss għal Malta iżda għal libertà fid-dinja.